اما боби дуввум дар бораи асирон ва ғаниматҳо сухан меравад. дар бораи асирон ва ғаниматҳо ки дар ин масъала ҳост. Якум ҳукми асирони куффор. Масъалаи аввал ҳукми асирони куффор. Аксари уламои ислом бар ин назари дуруст, ин назарро дуруст пеша кардан ва гуфтанд ки ҳукми асирони кофирон аз миёни мардум ба ихтиёри имом аст. ба ихтиёри имом аст. Ӯ метавонад бо назардошти манфиати ислом ва мусалмонон онҳоро байни ин чор ҳолат ихтиёр гузорад. Аввалан ё қатли онҳо, ё ба ғуломӣ гирифтани онҳо, ё ки аслан озод кардани онҳо бидуни чизе, ё бо иваз озод кардани онҳо, бо мол, ё бо чизҳои судманд, ё ки бо асирони мусалмонҳо дар дасти онҳо бошанд. Ин чор ҳолат бояд мад назар гирифта шавад бо ихтиёри имом, ки масъалаи имомро яке аз шартҳои ҷиҳод мо баён кардем дар боло, дар боби аввал. Аммо занон ва кӯдакон онҳо агар ҳангоме ки асир шуданд ғулом мегарданд, монанди мол ба ғанимат пайваст мешаванд ва дар бораи онҳо имом ҳам дар ин ҷо сарфармондеҳиро ба назар мегирад. Аз куштани онҳо дурӣ меҷӯянд, зеро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ин наҳӣ карданд. Аммо далел бар иҷозаи қатл аз ин қисматҳое ки имом бояд дар ин ихтиёр дорад, далел бар иҷозаи қисмати аввал қатл, Аллоҳ мефармояд ва қотилул мушрикина ҳайсу ваҷадтумӯҳум. Пас мушриконро дар ҳар ҷо ки ёфтед бикушед. Сураи Тавба ояти 9. Ва низ мефармояд ма кана линнабии ан якуна лаҳу усра ҳатта юсхина фил ард. Барои ҳеҷ паёмбар ҷоиз нест, барои паёмбар ҷоиз нест ки асир гирад то он ки дар замин пурра заиф шавад. На ба хотири яъне ки моликияти дунявӣ. Сураи Анфал ояти 67. Пас дар ин ояҳои карима Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала хабар дод ки куштани мушрикон дар рӯзи Бадр авлотар буд бар асир гирифтани ё ки фидя аз онҳо. Ҳамчунин ҳадиси Анас ибн Малик радияллоҳу анҳу аст ки Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам рӯзи фатҳи Макка ворид шуд ва бар сараш кӯлоҳи ҷангӣ буд. Чун онро бардошт, аз сараш гирифт, шахсе омад ва гуфт: ибни Хатл, яке аз душманони ислом, ба пардаи Каъба овезон шудааст. Расулуллоҳ фармуданд: уқтулӯҳу, гуфтанд ӯро бикушед. Ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мардони бани Қурайзаро низ куштанд дар ивази он хиёнатҳое карда буданд. Бухорӣ таҳти рақами 1846 ва Муслим таҳти рақами 1357 зикр карданд. Аммо қисмати дуввум далел бар ғуломӣ гирифтан ҳадиси Абу Саиди Худри радияллоҳу анҳу аст. Дар қиссаи бани Қурайда ки вақте ки онҳо ба ҳукми Саид ибн Муаз радияллоҳу анҳу тан доданд, ӯ ҳукм кард ки мардони ҷангӣ кушта шаванд ва занону кӯдакон асир ба ғуломӣ гирифта шаванд. ривояти Бухорӣ аст таҳти рақами 3043. Аммо далил бар роҳо кардани онҳо ё ки фидя қавли Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала аст ки мефармояд: фа иза лақитум аллазина кафару фадарба риқаб. Гуфтанд Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала, ҳангоме ки шумо кофиронро рӯпаро шудед, пас гарданҳои онҳоро бизанед. ҳатта иза асхантумӯҳум, то вақте ки онҳоро сахт заиф гардонед, заиф кунед. Фашуддул васақа, ва фармуда ки пас асиронро маҳкам кунед. Фа имма минна баъду ва имма фидаан. Баъдан ё ба раҳоӣ, бо чизи раҳоӣ озод кунед, ё фидя аз онҳо талаб намоед. Ҳатта тадаъ алҳарбу авзараҳа, то ин ки ҷанг силоҳашро бар замин бигзорад. Дар ин ҷанг. Сураи Муҳаммад ояти 4. Аз ин бармеояд ки бар имом воҷиб аст ки дар миёни ин ихтиёрҳо ин чорро интихоб кунад ки бар манфиати мусалмонон бештар мувофиқ бошад. Аммо масъалаи саввум, тақсимул ғанима байнал ғонимин. тақсими ғанимат байни ҷанговарон, байни ғаниматгирандагон. Ғанимат он чизе ки аз молу сарвати кофирон бо ҷанг бо қувват гирифта мешавад. Ба хотири баланд бардоштани калимаи Аллоҳ онро анфол низ мегӯянд, зеро афзоиш ва зиёдшавиро дар бар мегирад. Афзоиш ва зиёдатӣ барои мусалмонон аст. Ва далил машрӯият будани он қавли Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мефармояд: ва кулу мимма ғанимтум ҳалалан тайиба. Пас аз он чизе ки шумо ғанимат гирифтед ҳалол ва пок бихӯред. واتقوا إن الله غفور رحيم. وأز الله بتحسب درست الله سبحانه وتعالى غفور رحيم است، مهربان است. سوره انفال 69. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در حدیث و احلت لی غنائم ولم تحل لاحد قبلی. و غنیمت ها بر من حلال گردانده شدند که پیش از من بر کس دیگری غنیمت ها حلال نبودند. روایت مسلم تحت رقم 521. پس غنیمت ها داخل می شود مال و اموال و از چروایان، از هر چیزی که حرکت کننده است، و اسیران و زمین. اکثر علمای اسلام بر آنند که غنیمت بر 5 سهم تقسیم کردن می شود، بر 5 قسمت تقسیم کردن می شود. و سهم اول کی است؟ سهم امام که برای خود امام و نائبان آن قرار داده می شود. و ينقسم هذا الخمس على ما بين الله في كتابه. پس این 5 قسمتی که هست الله سبحانه و تعالی این 5 بر اساس آنچه که الله سبحانه و تعالی بیان کرده است تقسیم می‌گردد. قول الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه.
پس بدونید که هر غنیمتی که به دست میآورید یک پنجیکش است برای الله متعال و پیامبر صلی الله علیه و سلم و برای خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر از بنی هاشم و بنی مطلب و یتیمان نابالغ و کم دستان در راه ماندگان همچنین داده می شود. در سوره انفال آیه 41. پس این خموسی که هست از 5 یک حصه گرفته می شود اولا برای الله و رسول الله، یعنی به بیت المال داخل می شود و برای منفعت مسلمانان صرف کرده می شود. و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که والذی نفس بید، قسم به نام آن ذاتی که جان من در دست اوست، مالی مما افاء الله الا خمس، برای من از آن چیزی که الله غنیمت گرداند جز 1/5 نیست، که از 5 یک حصه است. و الخمس مردود علیکم، و آن هم 5 بر شما بازگردانده می شود، باقی مونده بر شما بازگردانده می شود. روایت ابو داود تحت رقم 2694 و مسلم و نسائی تحت رقم 4138. خویشاوندان رسول صلی الله علیه و سلم داده می شود، بنی هاشم و بنی مطلب، یتیمان، مسکینان، مسافران و ابن سبیل میگویند، در راه ماندگان. این قسمت اولی که گرفته شده بود تقسیم کرده میشد این گونه، اما 4 قسمت باقی مانده که میماند، 4/5 باقی مانده به همه جنگاورا داده می شود که در جنگ حضور داشتند، خواه قوی باشد، خواه ضعیف باشد، خواه جنگید، خواه در حالت آمادگی بود. عمر ابن خطاب رضی الله عنه فرمودند که الغنیمة لمن شهد الوقعه، غنیمت برای کسی است که در جنگ حضور داشته است. و طرز تقسیم آن، اولا پیادگران، جنگاورانی که سوار اسب نیستند، 1 سهم میگیرند، دوم سواره ها، جنگاور با اسبان با سواره ها 3 سهم میگیرند، 1 سهم برای خودشان، 2 سهم برای اسبشان. و این حدیث ابن عمر رضی الله عنه ثابت شده است، رضی الله عنهما ثابت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین تقسیم کردند. روایت بخاری از تحت رقم 4228 و مسلم تحت رقم 1762. زنان، کودکان و غلامان اگر در جنگ حضور داشته باشند سهم معین ندارند، بلکه به آنها چیزی داده می شود، اما تقسیمات مثل مردان نیست. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که فرمودند برای زن غلام سهم نیست مگر آنکه به آنها چیزی هدیه کرده شود. روایت مسلم تحت رقم 1812. اما اگر غنیمت زمین باشد، امام اختیار دارد که آن را بین جنگاوران تقسیم کند یا برای منفعت مسلمانان نگاه دارد و آن را استفاده برد تا هر سال کسی که زمین در دست اوست از مسلمانان یا که اهل ذمه از آنها گرفته شود. پس مصرف آن زمینی که داده می شود برای منفعت مسلمانان است، طبق اختیار امام، مثل معاش قاضی، مؤذن، امام، فقیه، معلم و هر چی دیگری که هست برای منفعت مسلمانان در این مورد استفاده برده می شود. چنانکه این مورد از عمر ابن خطاب رضی الله عنه ثابت شده است. اموال بنی نضیر از چیزهایی بود که الله به رسول الله صلی الله علیه و سلم برگردانید و مسلمانان برای بعد از آوردن آن نه به اسب و نه به شتر شتافتند، یعنی جنگ نکردند. آن چیزها خاصه برای پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بود. او از آن برای اهل بیتش نفقه 1 ساله میگرفت، نفقه 1 ساله آنها را تامین میکرد و باقی مانده را برای خرید و سلاح و اسب و دیگر کارها برای الله سبحانه و تعالی استفاده میبرد. روایت بخاری است تحت رقم 2004 و مسلم تحت رقم 1757. پس این سبب که الله سبحانه و تعالی همه طبقه های مسلمانان را در ذکر مصارف صرف کردن انمی فیعی که نام برده شد ذکر می نماید. الله سبحانه و تعالی می فرماید ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منهم. آنچه که الله بر رسولش از اهل دهات برگردانید از همین اموال بنی نضیر که بدون جنگ گرفته شد، پس برای الله و برای رسول الله و برای نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و آله و یتیمان و مسکینان و مسافران بیکس تا آن مالی که بعد از آورده شد تنها در میان ثروتمندان دست به دست نشود، نه که تنها بر این قسمت مردم داده شود. در سوره حشر پس امام میتواند بدون مقدار معین از این مال بگیرد، به اهل قرابتش به اندازه‌ای که نیاز دارند لازم است بدهد و باقی مانده را در مصلحت مسلمانان صرف کند، چون که در بالا ذکر نموده. این است باب دوم در بیان اسیران و غنیمت ها چگونه باید تقسیم بگردند و تقسیم کرده شوند.